Betty Vlog One. Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi noneho nakarusho. Nabakoreye urutonde rwiza rw'amazina meza, amazina ajyanye wakwita umwana wawe w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa. Ni amazina meza agezweho muri uyu mwaka. Ntucikwe. Tudatinze kaduhere ku mazina wakwita umwana w'umukobwa. Amazina tatajyanye. Nk'uko bisanzwe turahera ku mwanya wa nyuma tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga amazina meza cyane: Berwa, Luna, Esme. Luna ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ukwezi. Naho Esme naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo umukundwa. Naho ku mwanya wa 9 turasanga amazina: Gwiza, Nova, Anisa. Nova ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo inyenyeri nshyashya. Naho Anisa ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo impuhwe. Twakomeje no ku mwanya wa 8 aho dusanga amazina: Kirabo, Ori, Astra. Ori ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo urumuri rwanjye. Naho Astra naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo inyenyeri. Twakomeje ku mwanya wa 7 aho dusanga amazina: Ineza, Otto, Pioni. Otto ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ngo amahirwe. Naho Pioni naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu ijambo ryo mu Bugiriki pioneer, rikaba risobanuye umuvuzi. Dukomereje ku mwanya wa 6 aho dusanga amazina: Ikuzwe, Amvi, Riora. Amvi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye roho. Naho Riora naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo urumuri rwanjye. Ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu. Dukomereje ku mwanya wa 5 turasanga amazina: Kirenga, Luxi, Sansha. Luxi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini cyangwa se mu Budage, rikaba risobanuye urumuri. Naho Sansha naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bataliyani, rikaba risobanuye ngo ukwera. Dukomereje ku mwanya wa 4 aho dusanga amazina: Igenge, Ivy, Bellamy. Ivy ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye ngo ubudahemuka. Naho Bellamy naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Cyongereza cyangwa se mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo inshuti nyayo. Dukomereje ku mwanya wa 3 turasanga amazina: Shimwa, Gia, Skyla. Gia ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye ngo Imana irahambaye. Naho Skyla
ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Netherland, rikaba risobanuye ngo urukundo cyangwa se imbaraga. Ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo turasanga amazina Iganze Lizzie Amora. Lizzie ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni indahiro yanjye. Naho Amora ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo urukundo. Naho ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rw'amazina ajyanye wakwita umwana w'umukobwa, turasanga amazina Mucyo Edra Jaya. Edra ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Swede, rikaba risobanuye ngo umunyacyubahiro. Naho Jaya naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo isi. Uru rwari urutonde rw'amazina agezweho muri uyu mwaka, amazina ajyanye wakwita umwana wawe w'umukobwa. Katurebe urutonde rw'amazina ajyanye wakwita umwana w'umuhungu. Ku mwanya wa 10 turasanga amazina Hirwa Owen Merrick. Owen ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye ngo umunyacyubahiro wavutse cyangwa se indwanyi ntoya. Naho Merrick naryo ni izina ry'abahungu, rikomoka naryo mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye ngo imbaraga. Naho ku mwanya wa 9 turasanga amazina Sangwa Asha Santos. Asha ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo umugisha. Naho Santos naryo ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo ukwera cyangwa se umutagatifu. Ku mwanya wa 8 turasanga amazina Ngabo Nevan Mriz. Nevan ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye ngo umutagatifu muto. Naho Imriz ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye ukurama. Dukomereze ku mwanya wa 7 aho dusanga amazina Cyusa Carrie Liam. Carrie ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ngo umugabo wibohoye. Naho Liam naryo ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye ngo uburinzi cyangwa se indwanyi. Ku mwanya wa 6 aho dusanga amazina Ntwari Alden Cruz. Alden ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye ngo umurinzi w'umunyabwenge cyangwa se inshuti ya kera. Naho Cruz naryo ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Irelandi, rikaba risobanuye ngo umutima ukomeye. Ni muri mushyashya, reba aho hasi handitse subscribe, uhakande kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu. Kadukomereze ku mwanya wa 5 aho dusanga izina Manzi Ethan Venda. Ethan ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo imbaraga cyangwa se umunyembaraga.
naho Venda naryo ni izina ry'abahungu rikomoka muri Netherland, rikaba risobanuye ngo ukomoka mu muryango w'umuntu. Dukomereje ku mwanya wa 4 turasanga amazina Igabe Kento Otis. Kento ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye ngo ibyishimo. Naho Otis naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza, rikaba risobanuye ngo amahirwe. Kadukomereze ku mwanya wa 3 aho dusanga amazina Ngenzi Jude Brian. Jude ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo ugusingizwa. Naho Brian naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza, rikaba risobanuye ngo umugabo ukomeye. Naho ku mwanya wa 2 tugana ku musozo turasanga amazina Iganze Kenji Otelo. Kenji ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Naho Otelo naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye ngo amahirwe. Ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'uyu munsi turasanga izina Nganji Mino Aldo. Mino ni izina ry'abahungu rikomoka muri Korea, rikaba risobanuye ngo umuhanga. Naho Aldo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye ngo umunyacyubahiro. Ndagushimiye wowe twabanye muri iyi video, nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo utazacikwa na video zacu zikurikira.